Honorable Member Shri Venzy Viegas. Speaker sir, I stand by to support my cut motions and oppose the demands. Speaker sir, जेन्ना आज हांव एनवायरमेंटाचेर उलयतलो पयलो डिमांड आनी स्पीकर सर जेन्ना आमी हे डिपार्टमेंटाचेर चिंतताय तेन्ना स्पीकर सर एक गोडणी याद येता, एक म्हणणी की कोल्याक कोंबी राखपा दिली आनी कोल्यानूच ती कोंबी हायली. हे डिपार्टमेंटा आज असली गोश्ट जाल्ली आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, it seems that just because the soils, the aquifers, the forests, the birds, animals in Goa do not speak, this government is finishing them off. So today, I want to speak for them, Speaker sir. I want to speak for the soils of Goa, for the forest and the trees of this land, and its birds and animals. In doing this, I know that I speak for every Goan because I am speaking for the very foundations that human life in Goa. Speaker sir, environmental impact जो जाता आनी जेन्ना जाता एनवायरमेंट कित दाखयता ते आमी आज केरला जे जालां ते आमी सगल्यांनी चोयलां आनी आज सगळे म्हणूंक लागले की नेक्स्ट इज गोवा. जोरी तरी इफ दॅट इज गोइंग टू हॅपन then I think this ministry holds a lot of more responsibility to ensure that everything what is done, although सगळे करताय ते कायद्या प्रमाणे करताय, जे लँड फिलिंग जाता, जे दोंगर कातताय तांकां सगळ्यांक परमिशन आसताय, नासतो ना हे आमकां काली उलयलाय. पूण ही परमिशनां दिल आसतना इट इज द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स ड्युटी टू एन्श्योर की लो लायिंग लँड जे आहा तें पुरोवपा जायना, खजान जें आहा तें डिस्ट्रॉय करपा जायना, मॅनग्रोव्स जे आहाय ते डिस्ट्रॉय करपा जायनाय. खुंयचेंय परमिशन आसूं तुकोडे, खुंयचेंय कितें वर्ड चेंज करून मॅनग्रोव्स डिस्ट्रॉय करपा जायनाय. पॅडी फिल्ड्स जी आहाय ती तुज्यान कन्वर्ट करपा जायनाय, ते जाग्यार झोन चेंज करपा जायना. नो टू हिल कटींग. हिल कट म्हणजे तें करूंक जायना. आज केरला जालें ते भाशेन. स्पीकर सर, आज जेन्ना हांव 3 मेजर प्रोजेक्ट्साचे काल उलयलो, एक तो भुतानी सांकवाल प्रोजेक्ट, ते फॉरेस्ट प्लस हिल, काल हांवें सांगिल्लें ते थॉमस कमिटीचे रिपोर्ट आहा. सो आज तेजे जे एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्ली जाल्यार ती काडची आनी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा जाय म्हूण हो प्रोजेक्ट बंद उडोवपा जाय. स्पीकर सर, आय डिमांड दॅट because it is not good for the environment clearance and the environment department should take a proactive action and consider and go and stop this project. Speaker sir. Speaker sir, दुसरो म्हणटा तो रेस मागोस DLF ओय दोंगर. स्पीकर सर, आखो कातरलो आहा, तेका केसो परमिशन जाय ती आमकां खबर ना. परमिशन जाय जाल्यार ती रिवोक करची, कित्याक अशें करून दोंगर कातरून स्पीकर सर ते दोंगर कोसळटाय. सो आय थिंक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हॅज टू गो एंड कॅन्सील ऑल, टेक अ प्रो एक्शन अगेन्स्ट द एनवायरमेंट. स्पीकर सर, तेज भाशेन लोदा प्रोजेक्ट जो बिचोली आहा स्पीकर सर, हो कमांड एरिया हो प्रोजेक्ट एट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, कमांड एरिया कित कोता स्पीकर सर? कमांड एरिया एन्श्योर्स दॅट रेजिडेंशियल एरियांक फ्लड जायना जावपा, हे कमांड एरिया उदक भोंवता. स्पीकर सर, सो हे तिनी मेजर प्रोजेक्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान परमिशन्स कोणागेली आहाय जाल्यार ती काडपा जाय आनी हे प्रोजेक्ट आउट करपा जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, सगल्यांक कडेन परमिशन आसताय. स्पीकर सर, पूण स्पीकर सर, is it safe for the environment? Na. Therefore, parameters on which permissions are granted to these 3 major projects needs to be reviewed and revoked to ensure like Kerala-like situation does not happen. Speaker sir. Speaker sir, and I पहिले म्हणले ते भाशेन आता हांव स्पेसिफीक थोड्यो वस्तू येता स्पीकर सर, आनी I would want the honorable chief minister to take note and reply to these specific cases. Speaker sir, because I am going to put on the floor of the house documents. Speaker sir, आमगे कोरमणी गांवांत 78,600 square meters of zomin आणि 24,975 square meters of zomin. Speaker sir, I would want the CM to take accountability of this answer. Demands म्हाका CM कडसून जाय. Speaker sir. Speaker sir, ही जी कोरमण्या zomin आसा Speaker sir, that is ecologically sensitive area. थिंग मॅनग्रोव जाल्ले. स्पीकर सर, खजान जाल्ले. स्पीकर सर, लो लायिंग एरिया. स्पीकर सर, हें सगळें पुरयलां. स्पीकर सर, हें डिस्ट्रॉय केलां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आज जोरी तरी आमी प्रॉपर्टी रेजिस्टराचेर गेले. स्पीकर सर, प्रॉपर्टी रेजिस्टराचेर ही जमीन जी हांव उलयतां
हांव सगळे तेजे डिटेल्स दितलो वो हांव फ्लोर ऑफ द हावसाचेर घालतलो. प्रॉपर्टी रजिस्टर दाखयता स्पीकर सर की तो पर्टिक्युलर सर्वे नंबर जो हांव उलयतां तो मॅनग्रोव्ज म्हणून दाखयता, ओ तो पॅडी फील्ड म्हणून दाखयता आनी वॉटर बॉडी म्हणून दाखयता. प्रॉपर्टी रजिस्टर स्पीकर सर. जेन्ना आमी 2 तारखेर जुलायाचे 2024 ते जाग्यार वचून इन्स्पेक्शन केलें स्पीकर सर. WRD आहलो स्पीकर सर, पंचायत आहली. सो तेन्ना स्पीकर सर थिंग कळोन येलें की these lands are also demarcated to be almost entirely within no development zone of the river Sal. Nikode tenkon ye je land ha, they are almost marked as no development zone. The regional plan for Goa RP21 demarcates this particular survey number in Carmona village as fully with mangroves speaker sir, with a water body connected to it with a Swiss gate, ek Swiss gate speaker sir. आणि कार्मोना विलेज इज डिमार्केटेड एज एंटायरली एज पॅडी फील्ड. आणि एक जी जमीन आहा तेका तेंकोन सर्वे नंबर जो आहा ती पॅडी फील्ड आहा स्पीकर सर, विथ अ वॉटर बॉडी इन द मिडल स्पीकर सर. ऑल दी कॉपीज एंड एक्स्ट्रॅक्ट्स ऑफ CZMP 2011 आणि RP21 आर एक्झिबिटेड इन दिस एनेक्स्चर B स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव एक बिस्ती दाखोवपा सोदितां. आम जरी तरी चोयल जाल्यार 2021 स्पीकर सर सगळे मॅनग्रोव्ज जाय स्पीकर सर हे सर्वे नंबराचेर. आणि आज जरी तो 2024 चोयल जाल्यार स्पीकर सर आख्खे जमनीर मॅनग्रोव्स क्लियर केल्लो आहाय. लो लायंग एरिया पॅडी फील्ड ती आनी सगळे तांबडे तांबडे माती गायलो आहा आनी सगळे आख्खी जमीन थिंगा फिलिंग केलो स्पीकर सर. सो स्पीकर सर हे जरी तरी आयज परिस्थिती जाता स्पीकर सर. आनी आतां हांव सांगो सोदिता स्पीकर सर ही जमीन जावन आहा सर्वे नंबर 57 आनी 58 स्पीकर सर. आनी ही जमीन बिलोंग्स टू दी एनवायरमेंट मिनिस्टर स्पीकर सर. हे हांव म्हणा स्पीकर सर, हें तेगेलें डिक्लेरेशन आहा इलेक्शन टायमाचेर तेणें डिक्लेअर केल्लें, तेजेर तेणें डिक्लेअर केलां की आपल्यागेली जमीन म्हणून स्पीकर सर. स्पीकर सर जेन्ना आज हें वायलेशन जालां, दीस वायलेशन इज CRZ notification 1991 जे आहा is in violation with the CRZ notification 1991 and therefore a punishable offence under section 15 of the Environment Protection Act 1986 speaker sir. Speaker sir, हांव हो जो रिपोर्ट आहा प्रॉपर्टी रजिस्टर एज वेल एज ओ सर्वे जी जाल्ली थिंगा तेतून इन्स्पेक्शन जाल्लें, आय वूड लायक टू टेबल इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस स्पीकर सर. स्पीकर सर अनदर इन्सिडंट स्पीकर सर आतां हें सेकंड जाता घे हें व्हर स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर सिमिलर इन्सिडेंट स्पीकर सर चिकालीम सर्वे नंबर 151/4 स्पीकर सर हो एक दोंगोर सिमिलर इन्सिडेंट स्पीकर सर. अरावजा कमिटी रिपोर्ट आहा स्पीकर सर हें दाखयता की हें प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून स्पीकर सर. स्पीकर सर आम जरी तरी गुगल इमेजीस चोयल्यो स्पीकर सर मुखाडे 2017ची 2018ची 2017 आनी 2018 गुगल इमेज आहा स्पीकर सर. हेजे आख्खें दाखयता की दोंगोर आहा तेजे आख्खें ग्रीन कवर आहा स्पीकर सर. आनी मागीर कितें जाता स्पीकर सर 2020 आम चोयल जाल्यार झाड कातलो हांवें स्पीकर सर आख्ख्या गुगल इमेजीचेर झाड कातलो हांवें. आनी आतां 2024 गेले जाल्यार दोंगोर कातलो स्पीकर सर. हितून कितें जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर एलिजली कोण म्हणटा की हो दोंगोर कोसळपा आहा आनी कोसळपा आहा म्हूण तो दोंगोर वचोन बाय दीस आर्टिफिशियली रिस्क क्रिएटेड एक आर्टिफिशियल रिस्क आहा म्हूण सांगून परमिशन्स घेताय की दोंगोर कोसळतो म्हूण आनी दोंगोर कोसळतो म्हूण सांगून तो दोंगोर सिस्टमॅटिकली कातोताय स्पीकर सर. स्पीकर सर this survey number 151/4 also belongs to the Honorable Environment Minister of the State of Goa Speaker sir. I demand that the area that is reclaimed by cutting the hill should be declared as non-development area Speaker sir. Speaker sir, ही जी आज violation जालें हांव हो रिपोर्टूय on the table of the house करता Speaker sir. Speaker sir, ही जी आज violation जालें Speaker sir, a violation for change of land use without permission and punishable under section 33(3) of the Goa Daman and Diu Revenue Code 1968. Speaker sir, cutting of hilly land, filling up of low-lying land is a punishable offence under section 17A, 17B of Goa Daman and Diu Town and Country Planning 1974. Violation for using a place without license or altering, adding reconstruction or violation of any section in the Panchayat Raj Act and is punishable under section 228C. Speaker sir, all these come under the violation of BNS section 62, that is
Bharatiya Nyay Sanhita, BNS. Speaker sir, I urge the Chief Minister, Speaker sir, to immediately disqualify the Minister of Environment and Climate Change and the Minister of Law and Judiciary under Section 8A of the Representation of the People's Act 1951, Speaker sir. If strict action is not taken against ministers and legislators like us, especially against the Minister of Environment and Climate Change, Speaker sir, it cannot be expected under any circumstances that a common man to uphold or follow any laws. What example is the Environment and Law Minister setting for the people of Goa, Speaker sir? I would request to take this matter seriously. I have put all the facts on the table, whatever I have spoken, Speaker sir, and I request action to be taken to send a clear message that we will not allow Goa to happen like Kerala. Kerala जालते भाशेन आम गोंय जावपा दिवपा नाय, Speaker sir. Speaker sir, हांव आतां वेटलँडाचें उलयतलो, Speaker sir. Speaker sir, वेटलँडाचें उलयत जाल्यार, Speaker sir, 9 December, Speaker sir, 2021, the Savlem Lake in VP, Pilarn, was notified as a wetland, Speaker sir. Shockingly, kids are there, Speaker sir. Shockingly, Speaker sir, 28th of January 2024, Gram Sabha, VP Pilarn, passed a resolution not to permit any change of zone or issue constructions license towards the development into this area, Speaker sir. On February 2nd, 2024, VP Pilarn celebrated World Wetland Day. World Wetland Day celebrates that, Speaker sir. Honorable Minister for Environment was there, Speaker sir. Amcho colleague allo, Bab Kedar Naik allo dinga, Speaker sir. Then shockingly, Speaker sir, 15th February 2024, just within 12 days, 2 तारखे फेब्रुवारीचे Wetland Day celebrate कोताय, Speaker sir. आणि 15th February, the TCP department issued a gazette notification converting the catchment area of the lake, including the buffer zone of the wetland, bearing survey number 208, survey number 208/3 and 208/3A into settlement zone. 12 दिसा भितर Wetland Day आम celebrate कोताय आणि TCP department ते gazette notification काता, Speaker sir. कित message धाटाय, Speaker sir आमी? What are we doing? Where is the seriousness of all these departments, Speaker sir? That too when the environment is there, Speaker sir. आम आज wetland म्हणटा, Speaker sir. गांवच लोक उस्केता की आपल्यागे धाकटें घर आहा, भाटा ते सांबाळपाक. हिंगाको हेच कोताय, Speaker sir. I have learned that that property, Speaker sir, was bought by one builder. I will not name him. And following the zone change, he resold the same to another builder, Speaker sir. In summary, Speaker sir, what I would like to say is, despite the above property being a water catchment area, demarcated as no development slope, bearing orchard, natural cover, declared as a wetland, and Gram Sabha resolutions that the area be forbidden for any development, the TCP department on 15th of February notified the change of zone to settlement in the said property, Speaker sir. Speaker sir, cross violations aita, Speaker sir. Somewhere we have to put our foot down, we have to take strong actions where environment is concerned, Speaker sir. Zori tori am environment आज protect करपा पावनाय जाल्यार मुखार, Speaker sir, आमगे दोंगर गेले, आमगे न्हूय गेल्यो, आमगे सगळें वयतलें, Speaker sir. Speaker sir, जेन्ना आतां आमी न्हूयचे उलयताय, Speaker sir, आमगे river साल आहा, our river साल is polluted and it is getting polluted, Speaker sir. जें आमगेलें pollution control board आहा, तो pollution control board is not taking actions in order to ensure that the pollution is stopped. मुडचे जे कोण सीवेज उडयताय, जे कोण घरां जी घाण उडयताय, तांकां आज पुसान कित्याक WRD डिपार्टमेंटान हूंय सोन which places sewage is coming into the river sal हे सांगलो आसा, Speaker sir, सगळे डिपार्टमेंटाक. पूण आज पुसान एक्शन कांयच जायना, Speaker sir. So I think somewhere down the line we have to streamline why actions are not happening from these departments, Speaker sir. Speaker sir, saying this, I would like to go for the demands towards law. Demand number 62 आचे, Speaker sir. Speaker sir, काल आम चोयलें, Speaker sir, एक bill introduce जावपा आसलें, Speaker sir. Speaker sir, तें bill introduce जावपा तें जावं ना, amendment तें जावं ना. So, Speaker sir, म्हाका एक जाण जावपा जाय, Speaker sir. What is the procedure to vet these bills? ही bills जेन्ना फ्लोरार येताय, घालताय आमी, आनी मागीर हाट घेताय. ते फ्लोरार येच पयलें, what is the procedure for vetting these bills, Speaker sir? कालचे bill, which I mentioned, that, Speaker sir, हे bill म्हणटा की it mentioned that it cannot be challenged in court. मुचे तें bill म्हणटा, that bill cannot be challenged in court.
None other bills had this clause, speaker sir. आणि हुंची बिलां आज दिलाय तितली तेंक हे क्लॉज आसना. कालचे ते एकूच बिलां आशिल्ले, स्पीकर सर. इफ द लॉ डिपार्टमेंट इज एडिंग दिस क्लॉज, स्पीकर सर, जरी तरी हे लॉ डिपार्टमेंटान घायलां ओ घायलां तें सांगचें, स्पीकर सर. कित्याक काल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस इट वॉज टोल्ड दॅट द लॉ डिपार्टमेंट हॅज एडिड दिस. जरी तरी ते लॉ डिपार्टमेंटान घायलां जाल्यार एअर बिलान कित्याक घायलां, स्पीकर सर? कालच्या बिलां कित्याक घायले, स्पीकर सर? इट शूड बी फॉर ऑल बिल्स. सो नाव टेल अस, स्पीकर सर, वॉट इज हॅपनिंग? जरी तरी लॉ डिपार्टमेंट घालता जाल्यार एकू बिलां कित्याक घायलें कालचें? ओ देर वॉज एन एरर मिस्टेकली. कितें म्हूण जावपा जाय, क्लॅरिफिकेशन जावपा जाय, स्पीकर सर. हेजेर, स्पीकर सर, हायकोर्टान, स्पीकर सर, भरपूर मॅटर्स आहाय, स्पीकर सर. पूण आमी चोयताय, स्पीकर सर, जेन्ना आमी LAQ हाडली, स्पीकर सर, LAQ 032 18th of July 2024 LAQचे आमी चोयताय तेन्ना, स्पीकर सर, आमी चोयल्याय मोठे मोठे 5 कोटी 5 crores have been spent on outside lawyers. So, Speaker sir, why is the AG not been given these matters, Speaker sir? AG कित्याक दिले ना, स्पीकर सर, हे मॅटर? इतली पयशे आमी भायर कित्याक मोठे, स्पीकर सर? स्पीकर सर, आमको जे इन्फॉर्मेशन आहा TCPचे आहा, स्पीकर सर. 5 crores on other lawyers from 1st January 2023 till date. So in 20 months, one department 5 कोटी मोठा लॉयरांक, बायल लॉयरांक, जेन्ना AG आहा. Who decides, Speaker sir? I want to know from the law department, I want to know who decides if the AG should not take up matters. AG हे मॅटर घेवपाना 5 कोटी जे मुळे बायल आदोगा धाडून कोण डिसाईड कोता? प्रोड्यूस द मिनट्स ऑफ दीस मिटिंग्स जेन्ना डिसिजन जाल्लें की हे मॅटर AG घेवपाना म्हणून आनी दुसऱ्या लॉयरान दितो म्हणून. हे मुगे डिमांड आहा, स्पीकर सर, आमकां हे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करचे, स्पीकर सर. स्पीकर सर, टायगर रिजर्वाचेर आमी सगळे उलयले, स्पीकर सर. आमी हेज्या पयलें मांडलो आहा, स्पीकर सर. आमगे सगल्यांगेले एकूच मागणें की आमगेली म्हादय साल्वार जावपा जाय. आमगे म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी जी आहा ती माग करपाक हायकोर्टान ऑलरेडी ऑर्डर्स दिलो आहाय, स्पीकर सर. पूण आमात तें सुप्रीम कोर्टान वयलो आनी आतां थिंगा सुप्रीम कोर्टान व्हरोन आमी जायते तेजे पयशे मोडले, स्पीकर सर, आनी मोडीत आहाय, स्पीकर सर. पूण स्पीकर सर, टायगर रिजर्व जायो आनी टायगर रिजर्वाचेर आमी सगल्यांनी एकठांय जावन काम करपाची गरज आहा, सो दॅट द रेलिवंट डिपार्टमेंट्स कॅन टेक अप दीस मॅटर, स्पीकर सर. स्पीकर सर, हें सांगून आय वूड लायक टू एंड अप विथ माय डिमांड. थँक्यू.